audio na tiwasan. Kanina live. Ikaw na siwas kayo sa mawigat ke ikaw singi. Aw, tuste mi singi. Abi ko lang gasing ko online. Pananggat siya siwas kayo sa wigat in share ko in Digo, na lekat piang ali may tsipa di kat nga. Alright, kailangan. Jenny Sikra, Delinda Jonas. Ikaw Jenny. Plan Sharia, nag-casting goal. Casting goal group. Share. Right. Check the audio. Okay, I want to check. Alright, kaya wash. Begin. Yeah. Begin Zena. Did you guys actually long enough got say was? Okay, what? Go on to us, go what? Thank you, Driscoll. How long, Gallon? Did you say that? Ekewo, met na kayo. Thinking. Okay, Louis Frank. Hey, kayo na siwas na kayo. Mangan. Right, okay, got good. Arguing, got good. Guy got good. Audio is checked. Glenn Sangonin. It's raining there. Yeah. Okay. National with that. Nani mo kilawala. All right. Stand by. Let's see. This okay, Jenny, ikaw na assume get the clean bed free na na. Ikaw ba na assume should get the clean bed? Share. All right. All right. Can you just go?
Lumalap. Ikaw taking ngay nanasakta siya price medan. Lo tamil chole. Pine with we are san. Gawa tamil Frank. Tiginisena. Tamil Shirley. An pine goes na gawa ma. We kat yang dari ke. Eka singi ke telecast lasha. Anak ko si Tani kan Tuesdays na gawa ke Blunt Bell singi. Fale program lasha sabon there 2 hours. At ginakalim na siwos. Kapen saliki. Wina malutuda. Tametiget mokle. Ana sirik malankada katagay ni pasta ke pelsinge siyak ke kasha tagat chidbe pasta med. Kat wedok lagi pelsinge kat flat lush kat la leprem kat la laisik kat la checkup kat siya sapali peng washing na fin fell na phone e kat kulo malap na sinmet matalas finen ko shai siya we savan siya liya in kain luteng met matalas siya luti kat yang pemsinge kadekin met kolin wi be fakek sikat kak sikin gumke lakat ne ekin met kuluk molla todolen ma boss tasak takish bin lang kalang bakotin lom kom urek magin gad inalen kalen saplom tapak langi ka singe yok ma aspe yoros ke molla sha katlang si pesut na sumin kasikat ke panagat siyak sumin naknas kasikat ke fakek lasha esta mana ke wa matchefal inan yoros metigat fakek lasha the faggot class in makikaslom gas medalom ma simna na keo kat ni shebe kun gasgat keo met faggot ko in palaikin kan faggot kaslom ana kilang silom ese kolum na fish tanak manas awi mo sham na dasha e kesta ben cielos na keo ma wigat kipel singi ta melut tutlomo in kan bashala pem tan cielos keo katlalal fungila kaslom ko sho ana si katlas mamtalu ke inka in uchak penayoros na kayo amda in maslalos ipelsingi nanak nas kashelos ki milos ashke in shuashik milos ashke lomono ana sien ta kumba taksta si maita enena kashel na kayo milos enena kat pray kelos na kayo amda in manasla e kat pray pe kelos pe amda in kapur ki pelsingi kamda in nananga kat siya ki kashelum olen chuva katlash met we ashinge ke wani ta lakka ta ka yurumme e kat met kalan sap kat pray ke in siyak pe ka shalom in welalos ka wikat ke wake naknas wikat ke ka singe kadin kain aksafila program na lasha e awiya masham na da ke wa in factually gospel kat proinge wala alfungikum na ko me fa wikat ke ka singe e kat lang si faklo malap na siyum kinen mo si fon nandum Jesus Christ kat nag-offer amen well lamalap Amen. Amen. Taking kumkula. okay Painkom medligat ogin pe onsul taking sena. Clement Frank. Painkom Nancy Monkoya. Log Ashloman. Alvin Odao. Kadula Alvin Lash Oregon. Jenny Lash El Paso. Frida and Nancy Monkoya. Who's also yeah? Who's yung nakalim ye? Na sebe Sebenet Charlie, ikaw ben Zoom, Elsina Tiltes in Palmdale, California. Look at close on. Natingin siya na, Lemon Frank Mate, nagig siya ni Geslan, na fasunal tingin siya na. Lemon Frank? Kalau malam si kat ki kalau lo na sis na kayo tamlan serle tamlan trescal ena ki asta show you ki callan gat ma aki gat ina o ka ten civil back fashe o ya magat kenan na ke in faklik ki gospel sing and then we back in kat ke was na gawa ma star in girl in we back poro na chin met na gawa mata na ke live streams ilash ngayon gandiyan anagigat ko siya kalam lagos aray plus na kaya mokli plus na kaya pa in share ya pe la Facebook friends igaslom share ya maingen na kaya wain da kain akyokelik pe finchak ki gospel in fashion global lam jingat asho yana upe masit na yimatash ke matan ya
kan ik belan Pelsingen na fin na ke Pelsingen along si ace pe Pelsingen in flie pe Eurosh kidan kan proi pe ke siaulan kobe proi na kat ne met kat tek met ke te kat lagat met ke ta kidan yo man met pe pang elos plaken bas or nga Angela Nella Lakers pe pa nga plaken pe yang ta in papa si talik si forka matangan siya wan ke Pelsingen mga kidan sensitive pen ke kidan proi pe ke mangan martial arts may lut na wo message na wo sila behind that tragic incident masikyak na pangan may fakla ka kaksirin dat ke was nagawa nga we ko was nagawa ako lain may lut kun sam kun na lut igastan gat ke kasi global laptop na sele etam le tres ka ke pella Okay, Lemon Frank kung Lulap. Apa nga gibe we kulo ko magas makinyigat ke masikyak finan ele ngayon. Paile nag-news sigil Kobe Bryant and you know it's a household name kung nagawa mata liag TV basketball mo nagulo ko makalim yun babes ito liksi in awas hafla sila dahil nga consumot ko to alla na usila siya skrin non ko nag-efaklo mo gulo ko siya kaya jam ko non lumen friend na wala giging bella na sumtingin sena in fact nag-announcement on Dahil sana Kalgulo. Dalgan lang po siya. Caleb Okay. Kalgulo kaksagin gat ke Pelsingen kulo kaksagin gat ke mana first got long sa kaksakanol ke maula siya. Kulo ke gat kain ngay nash financiado ngay tala at tinay ko lailo away singan may nga siya na lang sa nilo nara kilon gat ke usya may nga kain sunpe wisaw la ko financiado nagot long ala na post magot long ke plan bel singe mama si van na nga ito mga kanara ke paparoy ke kelos na mama ash ke as or lalos ke bel singe we made magos siya pagating proy ke ngan kilon gat ke kalen lang na selos in bain ko na kayo wa made mawi ka toya ka Ingon rela peppersen kulalok na sinselay babakor finen. Bakor bamek finen Seattle. Mingo tashe kilom dala. Katingon rek makin utilize internet lal dala. Naragulo na selos laylakat lanakin si Uyelos. Iplan kunogan ke Facebook page lash kasing call. Mante tau yak tarisil Findele minister ita kamtain kela tona Ashtari Tuesday na finan Honolulu Shakak Petari Wednesday lemon skipper and Shakak from Goshai Atosto Freddy setting on live mo between us might ke gasing go staff ngay Shakak tukun kalagasoy ko pain goes na kayawa ama na Nancy mong kaya lash finan ko na Kikisin siyak sila tamlay serlingan. Free takulo man lap nga nila kumdako pe wikat ilash financiado. Okay, klaman lap ke bella ko. okay tingin sana kung kulo Frida financiado kulo Tulen Jonas kulo ba ngata tulen de last finan the land of Seattle Seahawks na fin de Super Bowl ba Henry ata Seahawks siya na wo Sue Rodney guloge Ashloman guloge nga week long gas on got killing me saying guloge am taga weekat o yega in loop sabe akfashion kay siye kuno na kay siye lening na tingin just ko guloge guno pro guest ash mo fact sa assume tiga chonge program ategin tingin just ko Lumalap, nga, mang si Befak Kulonsum, Mr. Frank,
kiliaden lom ke news ke basketball stars ngayon bay ngawi alena nakanya lebe ke tabasi dalik ngayon o ya pe ke met mawela los ngayon na wiespe naki ndalak finansay ben ala yok pe gashalal former governor James Wilbacker siya nga damay ispe mong lela babelak finansi CM bonbe babasingem da karngin gat pe ke o ye best baba kya towa mga taka pe na sikngan wi penan ka ke mga na ngalang si fakulo malap ke pelsingin fakla be ni los pe ke pelsingin kulo the Mr. Frank welcome dignisena bay kum taka ta bel na ause da finja ka pa kunchi warm weather ngan pa ko me fully line you know ki firing preaching teaching room in we got yang oye ko kulo malap well All right. Gal gulo bay aglin na kayo so mait la bangla eh. Naging ba kiato si former governor James Wilbacker kipaglin ko was solo was on so on go gibel na aso na yok was ashkian. Choensia Choison, they want to assume to all families and friends near and far within everything going on, but only our prayers will help others, not ourselves. Gula kasi nesmak singan. Nag-devash na mit, gunakon nag-weeking eh. Mas ngayak fa siya Monday, nagdugod Monday an lemon frank that ako yak fa siya Tuesday. Na uniste nga siya falok na nga falok yung uniste an tosta degin tresko degin lemon frank degin siya na Belgium kan host na kumdele kumdele ako na klefo kasi pala nga ne mon kilala ba nga fa ako. Ashi kan multitasker, brains a lot naman sumoy na kato shit. Continue on Friday, tingin siya na lakpa siya kuna konsengan, setting nga siya ko na ke, nag-faglo siya ko ke Senria. Na, without further delay or further ado, kita siya na ginawa ko na ke week ngayon, ngayak fa siya Monday. Monday, in fact mo, nikmet siya lame God. Akostwen Kawihl pa si Vela Lapsingan. Akostwen Kawihl. Te Akostwen na ingin namin kumin na maasi. Akostwen Kawihl singan. Mana ko makawihl. Mataka singkat. Kumin fa ma-divine. Ma-akfashiyak singkat. Na Akostwen Kawihl singan pa nga kumin na liye. Sige pakanak mo si Vela singan ko. Kas ngan. Lingi na may kalme yan. Kikat Callum ke leme kasi nga Akostwen Kawihl nakita ko kina me pa bala fact katsu na game Mwe Read abam da ke meto Akostwen posili ke singal siyan sa matigin na siya ram gunto sakto nagemante an convindi amante Tuesday uniste tosta Friday sette na Senri to na kaisilen nga en shike ilakin mo dito sa ke Senri yan Senri ang tako, kapoy mo ganito ka natin, follow sa na phone na, akitay kay silin. Ngan pa nang kumvin, kilik siya na isla pizza laps na kay Senri. Kung siya kilotay la Monday, hindi may Monday in fact. Tuesday, fala na kay sete, nako show na kay Senri, umrong Senate Listening Commentary. Senate Listening Commentary, David Cook, Ikuya mga nil ipsusukiye sang kainin fosta ko ke pa main sang tapok sang tawi siya po mo dutritsingan kumin liksyon na ilanga liksyon na kalam ke kumin mo shamon kumin mo luti tangal na kalam kumin lutin kalam shamonin kalam kum talaga ro fa masimit kum ritilam lema pa fact Aklu ko malu ko min na festival na kawa pa Riti and Proy kin na singkat. Proy na singkat sikla na ikasa na siya. Na duwin kong Riti kalim ke an na kumsuke
Ore usung niya income, usung niya income pa kaya mawil kun. Mawil kun, di ba ko may alu ke senrio. Na umatay luti mante, sige kun mawil kun ke mante, fal ke set, kumita ko luti to na alla asusre. Mayen masimit kati lakin se uyi la kaslal na sin el se masia. Kalmin taxigan pa. Kati na ikumfinsiyak sin ka at le kaslal fact na le kesla na sum kuminlikshin na galim ke. Na ilsbe usi kanin mitlalal fungi inel in cash kumpe lakin malutluta. Kung di ba kung punta ka casting call online, esta ka to, musto ka comment section, esta ka to. The malu ma yok sipe me ta pa read castan ka pagipaya pala na kung proye. Malu kan no na nakfashiya. Ina nakfashiyak pa read castan ka o shaknash kisensya, masing amin na rawan, guden sibe read pel todo Akostwen me goston gos Filipel singaw kum read la pel ko kum read mo dito dai e kas katlam dek ikas mo dito ko niksha galam ke nagoto ka lagi senri at batigin la Akostwen psychology kan na mo dito siya niksha na igekla na sum kumin shamon kumin akataya ke tala galam masige mante an sivesi that mo ni mechike lem kat Deuteronomy saptawan kosh fasinga ulon kosh tiga long lime koshan. Kung fitlan nagib saptawan kosh ke Deuteronomy ito na kalwin yan masap singa ulapangan. Deuteronomy el extra saptalong ul fastolu fani pangan masap singa ula. Pangan ba sa mga itakang sigla ni Israel. Na Deuteronomy, el Kawihl, Moses, el tafa na sinta ni Israel, mitlikilos across Jordan River, samle ash crossing luo. Crossing say meta, pa ilos ta kayitcha me, cross through Red Sea. Pa crossing say meta, pa fero lugar dal na makatil kufil radical isang ilos walom la unay ilos. Crossing say meta pang. Na crossing si akluo pa Jordan River. Metligilo si ilyak na inferin wala ang pangan crossing safla si ma metligilo si ilyak na mo dos mayo ni Amalekites. Matontel sa metligilo si ilyak na inferin wala ang singa na crossing si pangan bel si ma singa tako si ma Moses el civil pa Kawihl na selos. Ni Michike lame God. Kundi Moses el mo kumin te shikelem kat. Na kumin Deuteronomy bangay tawagin pa pala. Puga klimos kem tawagin pa pala. Kumin show nige kapun uleng mata sa Malachi. Malachi sapta tolu fosingaul. Pangan si pa nagibaya pala langay. Shikeya lemengay or langay ko ni guys la in kasao o kaya man ko magyashop sa mga wedding mafifeel kan sang nanak magyashop ngay esot na suman ngava kin na ke inse lang nimit kum shikeya lem ka bel kayo ta kalangay lem ka lang shikeya na maluwo si pangan kuminte shikeya lem ka in line akwaklal na su. Na mela kay lil ta kawange. Kal siki ukwe ako kan kat na suman dile me ko meis. Ang yung dictionary siki non kay plan mit kunti fosek ke. Le may sipesi ang ni mit siki lem ka. Pay ni mit siki na ke ako kay sut na suman. Na mela kay lal ta kawange. Kal siki in fact la kad lang siki na ngatakin si uyo ko. Nga kumin sige non ko nage gaslan ka ci may igekla na siya may ito. Na ito siya lagi marit sige na siya ipluwo sa mga ke kumin siya kaya nga kumin mut ko marit sige ngayon. Sam na Deuteronomy pangan bugat lime ko siya ma mut kaya kuma Moses pa sa Mosla siya mapapang Torah pa masa pangapuk ni mas matlik mit Hebrew ko mit Jew aluna ke ilos aspuk nga read sin mar rabbis nga sa Mosla bel fa mo
Talit chu na ko mai susle ilos enino na in isamye Torah pa Genesis 6 Leviticus wake number ang fact yok shipeyen mga guvin loin na mit chu dahil mo we cash up mit dahil ba un mit ma cash mit in velo ngati ala sam kun cash up guden mo loin na cash up nga fact na ke Akostwen lan naging akuklan ka. Min Torah ka Pentateuch pa pa Deuteronomy ilsipu ngayon aske ako windik siya loin gila pang makate fat na sil Moses ilan dafa na sil ni siya ilosin faske. Na Mwe Read sing ako maske mi singing il shamsham kin gasin esmak sil Tagosin God, in fact, na sil Moses, in fact, na sil na rin Israel, mitigilo sa ilyak na inferno loyang singan. Minilo sa ilyak na inferno loyang singan, kat kalam ka, katuloy ke malamigas som le inferno loyang singan pa, enti mo lo sa mata, insewo wo. Ti mata in kaya o, mata insewo wo. Na, sige mo ko le, Mea si sikat mitigilo si ilyak na inferno loyang singan, masikat mitigilo si ilyak na inferno loyang singan, ilos mata yen maesi se, kadal da sang da nukuye ma, kadal da sang da in akwa ki mata, o kadal kitelos ke mena na won, Kedelos, ilos for fashes, mata singan tuyak akwa kin singan, ilos for 4-4. Na, Ashupe si Marang or Kawihl Kawihl ke ful si mga shangan ko kaya gawangan in raw ni mo yin mo si sa mi silo sin tipo we palakin ilyak na infenyulayan siya na bangalo sa akla ilyak na infenyulayan na musi sil super ak espa kinyelos ke ilyak los na infenyulayan ni met ko mon kan la aquaklan kat na pa ngayon usip Bible ko siya inata siya kung pinariti Deuteronomy saptaon ko as mariti nga naske saptaon ko as pasingon ko siya kalongol ni may ko siya na wala ka daklam niya wupin ako pinariti lape fos ikasmetan ngayon kung ni fos sige saptaon ko siya lang Paingi mana ko alem kat lowos el sap kun nasik in litika woske bang masap singa ule fos tole lang mit Israel kuosin long masap inge Akos fos Akos ki saptawan ko ki Deuteronomy long o Israel lem kat lash el kat sifan na fos algos alan lang kapri gasinge Kepo emoton shum ta inmaya kes magindi na shum fosyan samosla kasi ngi koshu in motoy na in lom suosan nagfosngawul oyna kelem katlo sin wulayang na sinbaba tomos ulalan kat na sinbaba tamantla ni Israel pangay kadod like il akfashi il sangul il lakfashi ulalan na sin Israel Fos singal tolu. Akfulet lem kat lowos alu na sil makaya na. Parang kata kasin akesmak. Na fos singal ako siyan. Nimit alu na sin kata na makat saye. Fos singalit ko siyan. Oh, na bakat siya may read siya mising nagimantian. Kung na siya tingin siya sunyal siya kaya katumtan siya ba mo siya kaya Monday daw yaksil le minister ituloy nem dankia la tona. Oh, le minister tuloy na Jonas. No. Oh. Le minister ite tuloy ne. Oh, le minister ite tuloy. Past more than in. Oh, tuloy ite. Okay. Ite kung gulang. Na ilba siya kaya last na lulu kulang ko siya maritingan na maritsa siya ka nag-sapta singalon saptaon ko singalon ko siya ko yung nimit siya kilem kat
Nimechike lem katlo was or na kikusta or inen masa. Umsam bezima tudo los complain los torgaskas. Que kof ne ilos nium que kof main siya example an ben siya paano to torgaskas ilos tudo Israel akfesh na factual mo siya ilskilen musi ma sa makulog ilos rameda in may in kana in ilos ni sama kumni ke ma sa falsi kita ora la ke pel meta shuf lokin jet me got chwe loang na kia anang may kunsi na pa may reaching ang ni me kusi para makusro ke plan bel sa somla torkas kas lowosan is what's going to Kus Arlena Aru inakos Gusin Arlena Aru inakos masap ako na kayo mail esot na siusan Aru bagasig gusto nga I mean be diligent diligent na gimagawa I mean Aru ke ako sin malan God mayin kadel wo mamawu mo kay fan na pa ito ko ke aru inakos oro fasing like oro masu was wu yemadan lem God managawa FSU wo na shoes kuos eva going ace fell mot wu fok way sa lem God il wulela na sin papa nada to the balls na marising is fat na ke ilos ilya na inferno lang ilosin aroma wuya matan God ilosin aroma wuya matan God na ulela singa ba sabi ko bigta ka if condition kumfin aroma inge na kumita fa ace mainge 1 plus 1 equals 2 kumfin akos akwak masaplan God na mawu itrapatat na siya Nasum sauloman ko matan felloman. Min God, malan ka ta mawuma kayvan na. Ilrela ulangan na sintal alin Israel, losin fashke. Na vastament na gemorita, fasingalya. Ekuh fellowship mitlukalak loos, o na ilta uleo nasum. Na mitlukalak matakain wakrilos nga, and katle, kanaos los skimot ko kilos ilya na infein wala yang singa kadali mo ilos ngati uchak na tim dak masai lom selos nan kom dak pakpi guys si shuf na guys yen metilos ilya na infein wala yang singa maton fel na maton fel ilos mayuni in katang los le ilos ti verde uchak na as mayun lalap si kyak na siya makulyak matkul siya ba Joshua il kolalos katang na maton fel ngan simple maton fel ngan ba Amalekites Hittites Hivites Jebusite kasi maton fel los katang na bitligos los ilyak na invenyola yang siya ngan na nga fact may ke Akostwen lalos ako min kifas man na si kumisingin na ke mga kumash ke bisingin Betikite is kashpayan orek malasha. Ash maita ko fungul kat kitan patat yang nage makuluk. Pelsi mo chipta yang nage makuluk. Na long lang ka. Kolelan ka. Ash en makatilash we. Na en mawash makuluk we. Kawihl we. Na kalmiya pa, pelsi mo din kat patat yang na in makuluk kasi Akostwen lalo saan ito koshe la long lang katin patat na fellows. Na kalmiya pa, ngakum fin matake long lan kat. Ngakum fin matake may sewo lan kat may yin. Katil ash ke ensingan kalmiya pa orik mawuwulash katil yin sewo ke panang may sewo bata na sinmate ilos sama akos ako pulakin kolyak lan kat. Mas kan yokship ako hindi siya lang na ke oya lasha nanak lasha mukui lasha magat fak lagi alasha ano yokship
Ali yok siya mga nakiwa in main sewo kung pinfact la masi ko rela masi to kung ito le fin katil man nakiwa na may di attack la mga evinte oye madon ko at na ito na mawuwusi na oye nga orola siya ikopinan ko siya kataligi gadan plugin main sewo na first lang kipel fashion na foslo na gelol di me kaso an Moses elchipe ak esma kinyelos yok shipe yen in mata ke onlela sa makatel esang maselos elosin mo ko in tafla sin talik natalos kalme pa king ako aske maglalal fo yung mising Kot ino na bigden sang pella, den tafla kastan kat na sin tagit nata siya, ko posterity, natin nata siya. Na kung matawag ko yung dek, siyam kin kastan kat, Bible study alam suman. Luti talik na tuman, siya ulaman ki kastan kat. Ilosin mo ko nito ulayalan kat, Besi mo ito ulayalan kat, mawulayalan kat, ilosin mo, wibe palakin siya. Nangawa pangan akte todo na kim kinakan sige mantian ita kula ke kum shaka mamas na kemantian ngajuin senge ay in balance lemony safran kumin akfashe gunakan sina ke tustean na ato ke unistian na mitligi ka chula ke tosto Bedir siya uniste an agin pela na sum taking to school taking sena. Even as factors na gamante tuste. Ang ituin siya nga element frank nga agin pela na sum metliga tash na metan kulo na siya school sa mga sting na tolen kulo ke kulo ke asluan in tagabe we got chang na element frank nga agin pela na sum nga Okay, kulaman lap taong lel. Ginasom na get Tuesday nga na. Itafa man na may lutlut si mga taong lel sir lela kalimig man. Dingan na. When anak kila ka tayo tari na si kumdari kat kalim gala reading la siya magat proy kaya igek la nasis. Magat proy siya kaya igek la nasis. Na pa nang akom li kasin kol natin sa ito na Akostwen Kawihl. Akostwen Kawihl jenge bang akom suka mayen finish Akostwen Kawihl jenge yuru koom na mawala na nakaiwaya kung nagawalan kata lack fashion na si koom o ay nakil matawag mokle na sindalik na din Israel ke malutut sila ke man dinge ke fin ko sa Akostwen na ikesta na si us ko sa ta nag fancy sa mga ko sa ta matakya flowing with milk and honey Nabangan masih kan panang malutut sila na ke Tuesday na el ta ko pe we pe town jupon me si vela lap sila kan el shamtam kan na ke divine protection divine comfort man na walan got my let's in assist na si kum na panang katsum na ke Psalm 91 Psalm yang al siye fin ka kum si vil banget tane ke pensima ta Twin Tower el ta pamia kia incident si masika ke Twin Tower na mo Psalm 91 ilala na ta kay yamet na ko anin wanin kaya na maita Psalm 91 when fikat orala kitan chikin akia na kinem pamata na 9/11 bangan Psalm yang al siye first stanza na charm nga riti Ngalalal fung apel la kay tele lang ako minsum every first kamema ta jota ngako min koy nakilin en may ta ko dictionary na akkel mi na sikum ke karangan yaklan lem god ka longsilan ka lem god oye may lock na sikum kay ngako skili for semet na nilvak mo el jasom na yun lem god in suk misle siya mata yelulin bon god kalana El in fact na siya, kung malayak elangolak, kung katlak ang alalal fungin kung. Siya lupang akong breakitaringan. Nakatkalentari la, eligesta na si kung. May upe na si kung, may asin na lakom kaya, mamang akong ngaytang liye fela na si kung fela katli mo, wangan na pa ikalas na kaya, lem katilas na. Napanang il fact kipensing mo, taka na Europe.
takana yurukin kum siya takana yurukin shoot mislean takana yuruk nga shoot misya na siya nga karungan ko siyang yelulin po na pen kadmata fact la mo wangin makatrakanta na yelulin kokolon mo kadmata na yelulin papanina ko kain karungan yak kain define protection ngan pangakum sugan ge comfort lock ko mo mayin pels mamau pengen na si kuma ala na yok force klan na naklas ala na yok force na las ala na yok pe lalan fu las el tikal kan yak pol kalak yak la meng e foko kat lalan fu mga sikat na si showing na panen kasyas mataka ke batawian 791 el sidikat ela sida si kung ako min takana ke en sama pangkat na we nga el vakarmin komliki may ongay siyan in look me elgi katay na mas kayo el vakarmin komige posok soklal kom fa moulle ke karngan yaklal pay lale fa lange fa loye lom may karngan yaklom li el fakla kalim but sima ki samsung so masa samsung atte na kalim ke tinakkalimi yakyang tasok ta kasen samsam lalo tagata na el samsam directly na sikko el samsam directly na kumin porong ak kat silas lokkom we kitanda ka na ke maupe sik na siya kitanda ka na rol ke oye mai laki na sikkum ke matawgen sams gome kita ka ni soon fos akos mga el faafun go ke posok lal kom fa moulle ke karngan yaklal pay lal fa may le yaklom may karngan yaklom le mekos kom fa tia sangin ke katay na may sen ke fong ko ke may ngal ke len ko ke may misen losho ko ke makuluk sa sikyak ke len mes vesilo kom na ke tuste na elvak mo the pufen na karngan metlalal fung yung mas feya nali oya matakain fungul lalal fungul lokoma oya matakain nakmanasi ka oya matakain esikten dot na nakki katay na masayang ke lakkali me ke mit mas la samsung ito ka na arla nakdi na sikum kalim la ense kat si kaligi ka na kawa mga kumikatas na yoroki pedupena siktela na pangin matakan na sikum mising ako min civil pena akilin na Postfeld fin ni kat na kilal fula sakat som la na ke kasmanin kat memanin kat ne kope min kat na ke modin may tlasha falatek na naklasha ni kat tina loyang na ke la kat som na ke color sivena na panang mengal nga ita ka may ta ka full kat ne ke rumors of war mata ka kat dak sin peke may kat tina loyang la kat som ne falatek na nakin maitle on yours mo kat truck authority ke mana kaywa na banang sin beta ka na rukom ako min follow-in gatle Finas kalam yurukom mga kumlotay laki oya may nakuye follow-in gat kagitan kan sang kalam nakilin la lem katil karmin mana kewa when pelsi mamau pengen ta kang akum tekkain katang la fin lem katil te wika katena na pela na kewa na banang pasam-sam ke samsu kung ito ka na sikom misinya sapsiya tao sin efamisia siskom ka ngol tao sin rounding kong na tasakta kome fati sis katay naman mana ka wang siskom mana ka wan ni matasha tako full gat ne elvak mo kome fati sis katay naman kung fangay ta liye o yen kayak na sin met kuluk kada stand on the side liye ke katila mukuya mako na kuma palalal fu lakum sin lem kat sin mako mintu ni les la mga el pay may unlasha el pay karangin mga el pay second lan ne klakum meta nang akong fast na el fak kalamin sin kung fangay ta liye o yen kayak na sin met kuluk el samsam na si kum nang ako may liye mga ako may witness yung mukuy katlasha na mana ko mata ka fugul ka ako may liye yung kain na sin na si kum na ke finchak singin akkaya katla na panang taka na si kum kumarata lem ka dilan may langolom el sa flat na el niyan matalom wow mga nagaway kesa na si kum si Filipina na samsam kin ke kat kala na sila kat flat na sila la omnipresence lala as yen na kayo la kumasya yen may sisa kumasya yen maya kumasya yen engin kumasya fin fela ka yen engin ka ye kofo ka
elashwe na kayo elsa flat na karngin gatangin bela na kayo ngagum sum na gisinga ul ke maing e wagen makudu ke fata kana form wagen me kanausla upran 9 culture in tiepen ata ka upran na euros ke divine protection lang kat pang mga akong kalim kya etieta ka na eurokom etieta ka fungul ko etiepen upran na euros lilapan long sisilan kat lilapan karngin yaklan lem gat na sikuma maing na kayo wata ka na sikum in feel na ikas kitan liye na pa nga na fact na in feel na ikas nga kuminda ka niliye masin na liye edikesa na siknan mo kum liye nga kum taga ni lutut ka nga kum taga ni longa ko ika nga kum taga ni akkay siye sinsiye fash kya esam la siya mitlang ulas esam na sa long sin lang katle esam na nga kum ikatas niya ki pedupeo kadel vasap lupuven la rin liye kum yang karun kum yen na gawa kum fash na we elos pa kafus kum yak in beolos ta niyom fat yen ngalya finyota liye laban long se kafus kum yak ne in tukya niyes efatia tuktuki niyes ki katay nama wangin na pa ma efat ka fungul gat ki kantay yelulin karun yaklan lem gat ye po kala nalal yelulin karngin yaklale karngin jamko ngagum folok la nige ma ye po sok ma ka karngin ngagum inget la ye aten tabernacles tabernacles ma ku matamlen sir the long sa sham el ta kanien pangan nien mong la kuminda ka ni pet tap in wala yang anpele na pangan me karngin yak si mata ka na si kuman ye chairpum lu kangain kain karngin gatyang kita ka suk wala na lan lem gat kidan kan li wala na lan lem gat suk ke wala na lan lem gat na masin ng ta ka pe kachi ya ko mga kumindela kita som na ye esam ke victoria ke kat long me kasin proy lan tok sa solomon el proy ke niyan long sige el proy ke temple si man masay lang ngakum gas na mayen lem katila su ngakum meta fakya malutut la sa ta ka na ke pensi malor la kisela la ese o etuin ko sa me soccer na mo ceremony na mo kalim si tola ken si kalim ma il talaka to na si kumin kalim ke fika wangin mit kan mit tola ti kan ramak nelo sa kish ben sarum rumian kalim sin liye na pa na ako metola ako me karas na ye folok na periti la me proilal king solomon ke pensingan ako fast no met kebelut la sa elos fa kafus kom ya kel charmam kinna ke lupu fenge ke divine protection lan lem gat na sit kom singa luo singa ke gat charmam ke ngan kom fa long ye laon wait au laon salala la wait pasi kom fa long ye laon wait au laon salala la wait pasi efatiak ngalikat die efatiak ngalikat mai nganda ako fa facet fin bangan Lame fellows is ang line ya kom, lame fellows in akuluk yagot, lame fellows in aksang yagot, koin knaus kat le FATA prosper. Moyin kat ndak ya wala na lang kat ndak divine protection lang kat. Karngin yak lang kat ashuru kumbay na ngakong faro, longot mangan faro mo mawangin na. Kat il fact, ngaya famulilos le sel lang siya nga, karangan los akilendia lang alim God. Ingin na yan natin assume siya ke Psalm 91 years before la ingin na inakalimit directly makatil fako. Kita ko kimasing sa amram singa wetching sa mon la pang makatlara na ingin na it follow natin sim sila ingin direct. Inka inas close relationship sila kumda sin lim God. Naban nang akong kain read palatok na mo lim katil sa amram directly na si kumingin na. Manin fact kissing a lagos mo katil fact ngay fa mo los la silang singa karangan los aklin ya la nga lem kat kelos pang nasik nga vatop kolos nga kumlong kasi singa gil sa mga sindalit na di Israel ngayon pero kelos pangon ya kelos pang nasik nga vatop kolos kelos soon mo nga ya nga fa matayoros nga fa bolelos la akvaletyalos Monolos lak fletchels. Molikat le shakkat jak fligat insingan. Kaya wala na yeo.
karangin yak na wo palem ka de lakula na sikum me ngai fa song mo lois na selos e mo le los le mo les ta na sikum si ma sham ke katil sang lal met na sil king solman el te na program mo lois el te na program lois mo la el te na program e kanau sekla met lokal el te na program ke te na masa main tipe el program ke kalem lem gatlan sang na silang kan kon metlan na padan ki sam gujekta na lem gat manga na shurin lem gat el karmin pe mo loyles el kapin cranty pe mo loyles la como of gamsieni oyen legacy se la como ngai kan falle na ke full na ke tamlen selen faka full na ta ngai ta ko na padan kasa kastan gat matagana si kumsieni ngaku min kan dictionary aklen mange we ang akong flok nige Exodus singa ulumegos fos Exodus singa ulumegos ang so at kipa singa tikain wang Exodus singa ulumegos kipa banjin kitna kalbange Exodus singa ulumegos fos long alon gos ngako me flok lang nakisivela lap como que kanon wigo in fact cause finarle na porong aya ora masiwas mata elie mga sapken akos kasla nangafatia kai ko os ke katay na masupe aya nga tara na sinmet itchep ngalem gat sa akay ko os liye kastam nem gat nge el flock niya la ko mai nagawa na ko na sikom mai nagawa sikya pange o yamalem gat lera na sikom pange o yamalem gat de lakkalem na sikom ako mineta fin na sa Akostwen Kawihl siya na yurukom mai nagawa maklen yaki flia ki na yurukom New Testament el samsam ke ngawal al Pastor Richard Pastor Nano alu ki siya el samsam kun suk met toko sa island God Pastor Chamram, Pastor Nano Chamram kun masinge Pastor Richard kalem sikom suk met toko sa mana ke wakatara met kita suk met toko sa island God papa ta na sikom musinge el samsam na sikom musinge kat fin Akostwen etain liang aklen na mai na ke wa ta na sikom na fika wala na ya ngakom samsam kun malutlut semsinge eslan civil by kesta na sip ngakom in civil beli ngetang dia cha fact la yur kumpai kasi lem gat lungs na pai gat silem gat la non ga ke mai la mala mai lorela falan ke non ga ke in fact let us make man in our own image na lorela mai ta ke la mal ilaki man ga wona selos wona sikom na panang malutlut siya taka na sikom siya Psalm 91 ngakom na long se porong Psalm 91 siya masla Psalm 91 harila na it draw near close relationship sila na sinlem God laklen na pagi palakin pa na kan fudi yang ako min liebe na may kasha singa taka na sikom siya oyala kum na kawam siya ngak min samsam kun in maslon metlas shamane in lom siya bela iltin na fjesla bela arila na upena sikom ako min show long sila kum na sintalik natas Madain kiyas mugul damas kanon lom siya fafelen al kunume ak fashion gina elinoric mani gina murana fonji takana fonji nigi fel na fonji bangala mad fashion iklan o yesing arila na ikesan sikandila ngasam ram kun gem taw ka tafana soon matan yeah bang check na malam si mi taka chun man na upe mataka na sikom ngako minaklen na pailam mainge sikya ke kanang skat levin gatem dake wala na lan ka mainge sikya ke kanang sia levin gatie ak foto ye darin ka yok me asher yok me force nga sik tari matas na finga tari akia na mo in a very simplest form ako makia tari ngako lang si siya na kat vlogen na ke New Year's resolution siya ma tari kat apply or ikbakan lang siya yok ligi man na kayo may na-finish lang siya nga na itulogan niya nga kung minakot film kat kitentari tuit lesismo tuit ila nimnim
do it la lechik mai na ko New Year's resolutions matagalok kumwe long sila afnya 8 by fair unfair ke mai na kaiwa unfit mai na kaiwa namanang taka mga na si komisenge ngakomliye ngasamjam kun na ke oye masikyak na sila Kobe Bryant ke message matagal na si komisenge ke katli ke alam ke mai na helicopters gan dok forward tagal na tin ay mafakya long silak na sintalik na tika, long silong papa na sintalik na tuman, long sila na papa, lila kitang kain toto niya. Porong ak lang silang kat na sis nga, long silang lem kat na si kumwe. Kel bangun kat na kay oye singa mo, fin ko makusten, fin ka takusten, fin ka tliyeng, fin ka takilin. Kanang lumalam sin kat, kat sam na ala na wo matakat na yoros nga. Inan kami pray lasha ingain perk nanan kas nanaklan insiasin pela na kayo may fin nga kumte ak mo imasyu kumme na iwan na nakachiba floklan ke o yes meta na panin sisin silan met lalalfungi sisin si kikastan gatin pela na kayo pa kayo kat met lalalfungi met saya kain liye pa ingan gasulus pa ke men maingin na kayo cleanse up lakom ingain nakalim with divine protection lang si Kawihl lang lem gat na si ko. Lesta samsam laga klamalap na singkat ki pen si malilangan wi somon ke masisik Europe man kasha may lutlut silas na ketustingan. Tamlan serle tamlan tres kala teknisyen na pangan ma ashiru ka klamalam singkat. Louis Frank, kung lumalap ke akde Sam 91 suwan pangan suko Sam male ngasang tigil na siya ramit tigil siya na ngatog uniste na tigil just go ash mo may faklo minsang wen Ngayon naksa fila Sam yang alsiya si man from back ngan. Kuming ngatog uniste nangyayasang wen na akde uniste. Okay, Lulap. Sudah paling kuat kaksakin gat. Namun saya lagi samram piang aki kat intensifikat las ke Deuteronomy on kos ngalan kos. Bangan masih mai fatakal peke sendria ke fakalosing ila. Bangan toplan lem dagi pelma sifeya ke ila na. Pa bangan toplas ke pelma masyaw fatakal. Mas tafak oinge. May ta cemol ke bread makena. Ta nakisam suguma Tamil Frank ila kata yang alsie in weekend in mama fa akademian. Ngalang si berak sila lagi Sam 911 yang alsie was singan gel ndawa kaya. Lain si mga sum na kaya pa nakit elasya alana deceiving elsa kuluklena el sum na kaya norek makin lubufen nga fa sa kumle el sikilen kodi me scripture Tasakta kadetala elte makilelen lasa. John alkos fos angalakos akalimilal elde askilelen lasa. El sekuluklen apa ngasamram kena. Tana ke lorek makin na ke skein kodi scripture tasakta el ngaitala ngan fok me elos akalimi pelsima elos kanakilin lema. Abi nakikat met kalensap ma Kupfon kun gaslan gat sistis taking on madala. Elose berar ke mga sikyaga. Tangaki na fak kisam sukungan la ke elsa kuluklana urek makin mushaf siya klulal mat kaki fos siya kon gos ke meto akos ngan na ke elfinatu ligi mangon tembal singan esaw kitlel. Pangat kasya mga kan fak ke akataya na fan sima urek lagi tustan globen sum tamal share lagi Ala kala makta yalu ko suralangan pa nang ngala na win siya o kaya nalgat lagay wa lamala. All right, tingin just go kumgulo tingin siya na makumis ash mo misang weng mamastaryo akde na kaam si Louis Frank Lawan lap nga wi ko was ke maastarian nga live ni mo pella ko nga oreni no phone na pe akalemye. Okay. Logi agata ya na kalam yuru was nga.
masing isang weng factual lemon frank biang kumdi sam yang si bagus ko sam koi yak ke mulin lal fung ila ko ifo mayin ketik nga shu ke ngai da kelas da lo mo kan dia da dan itu da kan da lo mo kan da he ko den mo buang masih ka na kumdi lik tadi ka harus ngit shu na da mata la Pange, like kap na lang kada dek license le. Dek dek store siya. Ako flash yung well dal. Ako flash sum na gen na kumi high school party na high school mga. Ako flash well dal na gen na kayo. Na blood bell siya ba dek lo na gen Bible. Na nga soon siya mga siya. Nga siya malaman fangil fakal. Kung fin ilyak na ye lulin po kokolon kat papa. Ilaliye ko miya. Nangayis na may malitut siya na nga. Ifin pa ka nula alo mo kat flat lang. Ngay kalain sa pay kung koyak na phone na kumimali ang klikdik nga. Nga ko fla ugalagyan na ka sum na waya. Imawang no nga ye sikat na selos. Na ye ye lulin po tao siya lumang pagkasama ko na. Ngamtagal lalbong isa nga. Na Yeah, boss. Okay, ako connecta na siya pa dangerous na drum ko na. May shop si maseta nil tang masin lem Jesus Christ. Sito ilita pa pala. Read telephone na ito nakawakano yung pa pala. Siya mal ilita ligiya ko. Ta ilita mo kana da mo ulkun. Frang ako kat ito kat kamper din mo ulkun. Na sito lang when na din ka Gaston katrakle confinado le katile usut sie de buvene in mo lang kom ne in mo tip monument de pasalla foko ke kom ya le sam se ko ngan pa lewen fenga ram gun bienga le usut si de buvene tausin emise patat ne se ngengul tausin eta festie sie ma kulu pasalla yeni yo Pangay, sila na maging gastan ka isang line. Na meto plan lim. Patigin siya sila ram good nga. Nilang masamos lao fact. Masamos lao fact. Na may nga ako may shop na student ko na hindi ko na may masamos lao fact. Kita nga, lemin fengil mo, kung tawag lemin fengil, hindi may fact kisam sa ko nga. Kaya ko lang masamos lao fact. Hindi luto lang, Bible na kapon samsa ko nga kadilakin siya uye ko may ko may ilasyo din yung les molo ilakin siya uye ko mga parang mameta suka meta suk inin siya uye papasika ako siya singalon ko siya kaya samsa ko nga nga fact mga mga akong sukfin fela na font apake pa lang wala yalan ka na ifong akong Kadabala tadi mayin kot kafofo kot leda sila ng kosela matas kaya di loang nage top nage nage kisinsiya clash ke maulan may ito simlash ke pa pala sila lusin mayin sa fosi ko kaya di loang nage na bara kas ke English nga lang it'll be who of you kumin super follow ko nage gaslan kat loang na may ulalan kat ni that na siya Alam mo, ako sa tigas lang buwag tayo sa luma, tamin pa nga si life sa sapta loko. Besi sumunod ka nga gufta tigas lang. Alle pasalla mo loko. Kes sabi nga siya. Alam mo siya, 9-11 examples in fact, is 9-1-1. Alam mo, Nakula, pain kom our name, ngayon thank you mabang ko name ba ngayon kula ka asluman. Nakita na met nag unistean. Kula nga unistean that manimit mon ka na lem kat pa Deuteronomy algos. Deuteronomy algos nimit mon ka na lem kat pa ipse ba nga wise sham kan la bage Monday
Tu tromi saptalikos fos singal sie na ke singal lalikoshan and somna ke gas koshai lasho. Tu tromi alikos fos singal sie ke singal lalikoshan and kalmi si vesigan fa mo nimit mon kan na lame ka. Na takona ke tu tromi saptawan kosha. Kasin akes mak lal Moses din ta Israel paing. Ilagas makinyolos minito lelo si ilyak na infel sima infel yung layang sima ala yok mat boy. Mene fo let's get po in yok mat boy. Plan lang ka to in may use may insewo na sin metlay ka to lik na to. Kasi sum nag-Exodus plan silang God pa in advance Moses sila usit ng Israel sa malin luto lumayen may sise inakfalat yun inakfalat yun inakfalat lang ka to katigan kalaban siya gemalat vela narokan lang usit ng Israel ay inakfalat yun may sise nakina sipin yin saka nakakinin nablal Pharaoh para katil liksonina orela in Kenixif sama sila mga usot plague singaul in sige lila ko me forla. Na midligi shoot max singaul katil orela kay kala matanin siya Pharaoh ilan si na katil siya na akmigin niya lola katil orela mga siya Pharaoh. Na fact sila nga pa may mama katilon si may lalo mawu makayfan na panang may dahil atin kat, ng diksyon na arla na aru inakos. Na bamarit siya kalim bile, kilo si ilyak na infenula, kilo si tiamon kon la. Tiamon kon la, ulalon kat, na selos. Ash, may ilyak na yok. Ilos fin, mon ka na ako klan ka, at kisipin, yan may kasha plan fellow. Pafos, singaw lalikoshan akkalemiyan. Ilos inliksyon na loang, ilos ka in forla, ilos in the forla ligyako klan ka, kisipin may kasha plan fellow. Na, bikom fact mo may kasha plan fellow kuluk. Di ba nga fact lang ko? Fact siya pa, hindi forla liki long se akwa klan ka, kisipin sukyan may kasha plan fellow. Pangan may fact siya nga. Ngayon kalunin, at may gasya po kuluk. Faxing ay pakarilakil ni sila ni Israel. Ni Medkos mon kon la. Sa mga sapkid na sin met matalos. Kisipin ko sukin ko sin kaspa ko siyak si Vena. May gasya pa ko si kaspa ko siyak yan. Ewan siya na su. Kung minsa vidvela, ewan siya pa, mga ni Kalawi, suna sin may saya man siya wukya. Mga fact na ke, Mwe Read siya, yun siya pa, ilakes magin yellows. Na di ba na ito na si Kum, nag-i-fos singa lari ko siya. Kaya ako mas finvel siya niya, ako min lukshin alang na ke, sukyan kaspa yes. Kat fin mon kan nakoklan ka at then sige kaspagat jakke malan fela mga ni masakawul mul sakawul bangan sige mod ko masama fela usi na siya norm yematon ka at ilti na norm si bangan isang na kat para la mana ko kat pa usi ilba la mana ko fin fela pa na makat le fakla ba isikya ko. May nagawin ba nga mamay damdaro, fashion ke pel. Paano mamay na pala? Kaya, di kayo ba paano makatoy fako? Mamay daro, if hindi line up na gaslan ka, if hindi ka line, if hindi ka full gaslan ka, at mako na, kung kanil say gray matter siya nag-i-intivesh, kinan mo kan sila silela, mawo, makuluk din fash kaya. Mamay daro, akin siya yelos, oye pe, even lined up nag-gaslan ka, at nawong ako minsyo nag-akfash. Na mga nifin may da iskat na likiklan sa langkat ka, insang fungul ka, line ka, malangkat, kada na kita liksyon na, non-kayak, and non-kala, inorala sila wawusi.
When sila kat akfashing ikolan evin ma oye madon kat use ma wona sish. Evin my line akuklan kat may asor si oye na ke pag ni siya los round vinen may si yang ol gisben likikilalos kaya los in loin na gifaklan kat. Finnelos libulan kat kadilakin si uyelos kadilangalos na kadil sa esang katang na silos na sin mit lokalo-klalos ilos soon los luksyon naman kan lakat. Amo lemon freng sa amgun pieng. Na katin na katigaslan kat. Mawit kati mamasyo sa wakati sang tupu kat. Katin mo na kash-kasyak sin mayita. Ikatin mo na takati fungul katin na katiksya na lokalo, susulang lokalo ang sin mayita. Katin mo ta mulkin long si. Katin mo ta mulkin gaslan ka. At mayita ita ka fungul ka. Walker ka. Bakit isang tupu ka pagaslan ka. Parang kanman faxing. Na ora katfin wash lang ng suk kash pa yes. In wala fin fela. Kat man kan lamalan ka. At katinak tin siya lang na may mawen siya ba. At tiba mo kundi sumlut-lut. At tiba mo kundi sumrekma. Tiba nga faxin. Tasok ta, katfin sum orekma ka sumlut-lut. Mon kan lamalan ka. At mon kan na inahakos malan ka. At na isa mo kadag siya lang na kaya yesin. Kumli, kikingara Masters of Divinity lang nga na. Ala pos pel nga fox of yimatan ka ko kagata na makumlilangan ni akfasya pa lut-lut. Lut-lut siya na Isabella ko. Isabella ko ligisaw lang ko. Isabella nga papasodim siya ko nga homework. Na kain Bella if nga fast ka malan kat homework nga ni nga sumda professors lang nga extend ye pa mga nansimus. Tanga fact na kumin liksyon na lang na piya ka mawo ka piya ka magulo. Kata ba lorik malumay wuskup na ligi klan sa plan ka. Pailang nga kami nagtanorik mo provide for our family. Aw, yok siya mangan. Kada hindi tawa pa. Nagdente ala sukla mama in iskat sikat na ligi klan sa plan ka. Min isamle kada fin sila lagi eving kanauskat. Hindi ka kanauskat ki talut pa malin siya ngayon. Ile sano CSS in sheng na ligigot. Even ba nga digin just ko lemon friend digin sena. Kat na siya bel na kayo. Sino de when in call sino de ta sugar gidep ta ludut kasan gata. Ile sano nga kasha sil lemon friend. Na de siya sham sil. Nganti mo ta bangol ko mema. Tim ta ko sun na sil. Nga siya na mo pang pwede sila nang nakikin nakulog ko. Nakikin nakulog ng mata, ng akyok yun ang nakulog siya nga. Men, paro, sin kaya ginasin matilal fong in siya ko. Kaya na kitang takay ni mo kuyikwit na maksifan na. Na fos, longul, siya nga longul, siya nga kapa siya nga lang. In fact, kumfin mon kon lai nakfalek, kumfin mon kon na kun akos. Mangasap ko na zoom. Kumi kais ko nagkakasik na sumakflat yung katsaya. Kumi mon kinyala, kumi loing yorik maluman ni kum disipe sumur alu, kum kafu yorik maluman, kafu yung mga maludut luman, kafu yung mga, kum dile, loing na ke mayok sipe, sa makatil free ko wike, ke fail singin nakfasya, kum matak loing yung maluman si fail. Abangan pen mo, nga kuminoksin siya loing, reassess. Siya flow ka na gaslan ka. Siya flow ka na gaslan ka. That proy. Bangon matilal fong ilon ka. Charm ka na amangan na si matilal fong ilon ka. Men yok siya siya nga pa, nga kung pinakos mo ilon ka, kada plagan mo siya. Naman yung liste, nga tuwin siya nga, na finsiya in galam ip siya nga, ogin bela, tegin lakfa siya tosto. Tapos kung tumitigilan siya tosto, nga ogin bela yung mit, lemon frank, tegin sena, na va, lemon, tegin just kulit fashion tosto. Lemon frank, ash vacuum. Una tamlan sirle.
we all nan se walk fakat kalim man. And I should have a long be taking double interest be. Na ba ngat ti pato malut ta ta shokta. Nga ako lang na siklan kain puro mo mama ita karyo man. Ala na ngan kinakita na kalim si belong man. Kuloman la. All right. My friend Lulap, tingin siya na. Lo malap nga tapan pepelagan. Yes, kumitawag set Fred. Kalmo kung saan ka digin din sak lagin mo. Ano wa ka yan? Kaya mo, may nga pa ito kay set. Oh, ngayon kada na Fred. Pwede na nga ito kay set. Action siya. Digin pelo mo. Lo malap nga pa paiklang lo malap ke me full of confidence an katruang na ke may kite si kitasta nga general and tol ngol Sifac maluti fulatlen alan Jesus anake the Mr. Frank elakalim ke Akostwen Kawihl jinge pasifel lapan na Mwe Read ta ke ipru saptagos fosigalagos ke singaul on gosh na should be saptal migos fosingaul na fosse kaksingalagos ngefak ke metingan fashion meta iplu se payakata yaki kian ipsimet ngan pa taga ke saptagos na ke saptagos fosingalagos ke singalon gos ngan na sham kun gadin shukela lalfungi la shakka na masi to ko anipsi to ko an pa na ke metol fulata sholla lalosa fosingalagos ke muriching fak mo oshi metol fulata na lash sebat dama Jesus when kulosifan ng tingkat siya sumdarin na kasyaw yen kari lashwe ke maing ilalaka din shuk ya kalal fung isi siya kat fakakenge background yung maluto da folok na nagipel si ma metol fulat mo kay fan na ba kain sum ora kisya in kain siya kinanak manaski daling din gatngi na naki akatayan ki fos singalako siya kat folok na nagi saptalu fasingalit kosh na patat na din pakoinge kalmen mainge pa elene na in ekle ina natalikuel in oyan na kay watailan ka in metol flat aru pakoten lalos ke kalan sa plan na sinkat tameta in kain ace na naknas ke makuduk lalosa inge kain kasilos siya shufeyak mayan elwi pa shufeyak akayo met Christian wiyak siya bangon yak pe sinkat kusinan ka ke Jesus siya kadal sa payamatahin metol flat kilalal fung isi makat fakken met Christian wiyak siya bangon yak pe sinkat kusinan ka ke Jesus siya kadal sa payama ta metol flat kilalal fung isi makat fakke kifas siyak singala kusnge ngakumin matake lalal fung ilasha in Kawihl tuka finpailang kikastan ka ata mga kumin na nakatinan ka kepa ke wen kulo si fan nan tingkat ni Jesus Christ baptized the lalay versman niya ki meto tolu ya John Baptist falena met nage nage sapta toluan winna nangafakin la pange masing akumin kup fon kun tu fe ke Jesus Christ in joke ka lalfing ilasha nakifos simat ko kisingalon ko fact mo ke maing ilala ka din palay kinutyak na yemtan chonlan God yen lang galang ashwe kadefa is pakotoin ekonek lang galang in kashikat ki bel ka din na flokten kakate si ke Tuesday kakate si lal tamlil Franka sham kun nagi crazy makat sang long shikat yak misingi mamalisong din na kaywang el interflow lan ngan madal pa nang get dispensation si palanpel si mga kamsyak na askema langgalang si ngasak na asya usi palaik lakom nga kuminta ka tulay yung mutan kat kaya si ben misa si lalvin siyak singe inge na access na kayo lakom nga kum directly somneron nga lidigi setya ki lemil fak na sin matahin ko so si ma nga kum nakan sangal te wiya tawil na misinge. Masam kun matahin ko so si a lemil
academy lapan Chris singen na sil lamat dan singen mugulika sil akron siam na sil el na nakmanas na sil panang aral som faka kipeng using pangai o yelas met lalal fungi met Christian masuk ya kal lal fungi singe ya falela judgment on na sing God nga ko male na kafu fule svena li plosa kim dasha katte ora gadin kain mo o kadin prana met very sisima o mo la dik mo la lo na ke katta kan sam ke ipsinge a inda kana sikkum kadin etala access sila kumwe ashtari na pana ngke ipsa fla singe ipun mi war fasinga da card el fact la mo el si met tol folad inorek malan met tol ana Melchizedek na Melchizedek singe ngasumin liela menga kan kuna kemet singe na pata kana seske samsam ke ipruan la ke ipru itkos samsam na sesla met kol singe el priest na el jit berat tu dis na ke ana in judge na pana ngara el pa April to sang si ta fa singon ke me kasap na sel na yorola mo I priest in Belgium to kana si kumla met si ma samsam kunyak Melchizedek nge wang in line elda ke mot ke malda ke line al era na tashak ta pa nina ke la dena akademia na pa musinge na ke duri si ka role si ma ashla Melchizedek ke Belgium nge menin bel si ma samsam ke mat tol nge pa ka samsam ke era mama kain sumura ke senge ta na ke maul si ma kom ita ashkem singing pataka na sitcom ke Jesus Christ nge masima el sienaliki met tol flat na kaywa pa masima lorela ke el som mi se ke ben makulukla koma shipjak vin jaksinge mi se make fun na kalemia ke pebble na dasha la el molyak so at na yung gat pa was jaksinga la kus maridi ke shakel make fun na kain nanak naski makluklasha ka pangan masi makatlal fungigia te shine ko shoma elos symbolically elos academy makatridi ke liftikas nge na shipesir of academy nakisipesing fact mo luti falaten on Jesus men masi malak fashilang elmet tol falat si mauchak pelsi fana nake me tabernacle singe el pa tabernacle singe luchak pelsi fana el de uchak nake en mamasala ke pon met na falat lala pasikyak nake masi fana mal ganak orela mga kum jaga naskenge mi se tugunnen tolu maulya ke ngasamsam kun nake baptize te lala masinge nansi kum ke falat na silange ngalalal fungi matigini sianale samsam kun ke pelsima eltaka in the baptize yakle ilnge ge ngan fact kun na gela ana inalen na kalem si sikyak in ka ni kya kalikin ka shaw a pasren ka din kan kasla ke shipen in se wolal ke wen kulosin natal nge banang taka na sikom kadin tala el se ma flat likin na kewa ke metolo pa Jesus Christ na bangan ka sa mga kain may kasi kimalutut siya ngayon la el ne flat oinge tajakta ash access la kom gespel na yun gat papa tomasin ka siya in som na yun ke makatene na ke manastas kat film ta in shuashik shesh enenalen kashigat ke makatash ke kamenge gat ale nakakatakeni ke pel singe in seguskun kat sang na sin gatin kashigat ke pangan kasha makan kasha ke tamal shirle pela na vlog not na si was in the Evangelia weekend mga aftutulag lumalap. Degin Driscoll, kung gulo ke actors sige toston ngan Freddie to ko parang enale to ko tukun Lewis Frank na sham Lewis Frank ash pa kung gusang weng actors si pianga Auch tamlan sirle. right Nake oye ke chamra kumunyak mo kumita ke order in the order of Melchizedek. Oye singan ke anangan ni sammo ke sham mata pe finan kushaya. Nga shamram ke
tema ito may matangasham na ki Melchizedek si masham gunyak ne la wangan record ki parents la wangan birth record pelal na badan ki ngai sam ki kuda sham mata ga ash mit chi ko try ma tikla ke fes yes it was the fact man ke fes point go papa si ko try ma birthday la los mtawak sa ki Fugaki and birthday chilala. It's very interesting matching and talbigin na liyegas dawat na nabdak ko sa siya so mako kapel sinan nagumit sinan na el convert chip we pe alana sa ta na ki kalim sini sinan ko try along sa fakla Africa cash na kyan de sokto paye arch record mother gatin na ista phone na record ki met na mo lalo sa sumanyak na miseni Fica Oscar Yelpe. Narapan ang taka na sing reflection sila man pa. Tiin nila kung may ye ko kung may ye ma. Kung makisaw ye ko. Fica lopo yok kasi. Fica tin sila lang rikmangin. Ne pangan may rikmangin ye ko. Kaya gula mala. Panangan reflection sila ke masingan. Buha kata yan. Na kata yan. Alam mo. Search si mga kalim gila. Siya may si mga was siya sudan ko siya na te dawak na yes lang ang fala. Kung may sige mata betar ito elsewhere na ligin la liyagas. Kula malap. Laman friend kula kung dahil siya namin sa subject matters na Melchizedek nga naro amal adlaw wo din siya namin sang medyo sang bel until tingin siya na wasing ulan kung di where magulog ke pabanas ko siya the shock to isamle babal ko siya laying la gas English na gas English laying la gas sapma Greek ko Latin naro ewo guden flock at na med min kat nigan gas Greek kat nigan gas Aramaic kat nigan gas Hebrew naka sure na gas English gas English gas luwa ko masing akik den lo nag-gas English fos Hebrew singaul sa saptal lime ko fos singaul ilangan having been designated by God a high priest according to the order of Melchizedek na kagalam ke chances sila babana limen frank digi that nga when in fact met all of a sudden it'll appear el chikke ke Bible Abraham sa meune katang la kaya may kaya sabi gusto ko nga il flow ko ng sida fa singa until inakflet ila ifo may el toko siya si o yepe el priest o vinlo en na ke history ke Bible when in Messiah toko siya si o yepe priest kating that toko siya si Maitland initial pa Saul, kadal na non-galal, may or malal Samuel pa priest. Pangan si mama kadalista long lang lakay. Na, para Melchizedek, il toko siya si priest na. Order of Melchizedek. Parang mo, kasing sa tenjo lang, musik na gawin ka. Taklal Melchizedek. Order of Melchizedek, kung really Hebrew, siyam kin may tol falat. Siya may tol falat ka siyam kin kaya pala. May tol falat siya imit kaya pala pa Aaron. Nag-gasing sila nga, Aaronic priesthood. Na order of Aaronic priesthood. Siya may order siya nga, pati talit na Aaron nga, funny ni, bakit siya nga Eli. Na may order of Melchizedek, Lamb Jesus Christ, nakatako kaya order of Melchizedek. Parang kasi may chonso sa Hebrew, yung galim kaya. Yung galim kaya, lying sa kungan. Katako kaya order of Melchizedek. Melchizedek, Lamb Jesus Christ, na may polifactor, ikig may tol. Misingin. Na order Aaronic priesthood, pa Aaron talit natala na funny bakit katliye na initial afflictive fashion. Line Lucas ko pa.
Nara, kat inak den diksyon na loing na ke, nga fact mga hindi fisek, insang way ang fact la lemon friend, my fact super akadela dikin interest ko. Then loing, then the is na gas ko siya, kada min gas ko siya, fasingaw sa saptal ki Hebrew, fasingaw el ritang. God il fact la mo il siya met tol fala. Second, lem God, lem Jesus Christ. Basta ang ganyan. If I did that, may kuminso lang yung original language, alam kan Yahweh. Na ibsak doon na in oro orek malan met tol falet oena Melchizedek. Kasing Lisa, lang order of Melchizedek. Kaso siya lang orek ma oena. Nakachim talaga kaso siya. Ito nalde dictionary na si kumguden kalam kita mesya ganyan. The order of Melchizedek, pangakum da ko, min kat timid Hebrew, kat timid Jew, kat Gentiles. The shokta kat eken met tol. Makia order of Melchizedek. Ko vijagin kalam yak tashik. Kalim Dublin said. Yo, ala kalim. Okay. Ngarski elementary mga longa kinesi. Amo kala son kos mga longa Melchizedek. Nakabangon na mo kias masen si. Mentally tavan masen si inil pa mail. El shuknan ben singam nal ponti. Na asonal da inil pa mail el shuk na kamta. Sungam mail nil fakta da na mail na mail siya naman Melchizedek. Orang abangon na mo kias masen si. Kani nga matla da no aski pa pala. Wag kayo ba? Okay. Nagawa nga siya mga Melchizedek siya nga nangangit lang sa magtalik siya siya. Okay. Pero fact yan din siya nga fact na Melchizedek. Na mga gitlik masil siya nga kaya fact na siya nga siya full name mo. If I mail by name. Melchizedek. Na pangan mga siya na very interesting. Along siya akita yan sila nga na i-guess na kalam na siya. O yan na line ki priesthood nga. Kita ka ki fashion ke lera na mo. Fashion siya. Singalik siya aske. Singalik siya. Apa nang indorela na access slash na ka. Nag-tamlin. Just ko siya rin ki access nga. Finkat na ka ki line lang David. Na ka ki Jesus Christ na nag-ki order of Melchizedek. Nakataske. When got pa met sayan met chu, got pa tukun gospel generation met chu nagawa, got pa met sayan met chu. Na wangan excuse la kuma wangan ni plak kom. Wangan E wala na lang ka. Sisikta na si kum gawa. Wangan ma sing kaya global lab. Global lab finjag in calendar as in fewer slash up. Yes. Siya good nga na Lord Frank lagyan siya siya good na digging church ko. Bain ko si Del George lagyan kita kalim ngan yok na mga iskya kita yan. O gulog asloman. Gulog alam siya ko. Siya ko si Del George na min tingin sila mal sa Freddy. Baka para siya battle. Na tagde tu siya mo ang din pelan zoom. Na sa si pelan lal. Kan taga tu kita no, alam po sa mga factory. Lagi ka yung tingin siya na fashion Freddy. Hindi nga niya ito pangalag. Sila mala, bale, yok siya pinakita yan. Nga siya nga, parang at tiyo siya man. Ngam da porong o, ngan kain wipelutot ka. Tagi, kotash ki Freddy, pa ibelin Freddy Ay, pilon mala, pilon singkat ke mo lash na kaywa. Malutot sige Freddy, ngan si Fesi ngan back mo, Jesus, when kulo na din God. Jesus, when kulo na din God, pagi meto tulot, singal tulot na kisingalit gosh ngan. Nangariti, man fototo. Meto tulot, singal tulot, back mo. In Bell said Jesus Hildagog na Galilee, may na Yorol John Gainfeld Jordan, the John Lan baptize sila. Singala, gusto siya the John el shike inaro Jesus ila Nicola non gal. John el fact falling nga pa baptize la sumo. Akum da ko na Yoruk. The Jesus el fact, singali may ko el fact mo. The Jesus el fact,
Paye takipel singe oroen ang fact. Kiloma singe katak fan limano ko makade din na nurekleo. Oinge chonelin sesinagya. Nangatui ke fosingan lemekos. Singal do din ke singalikos pa marit singa. Na marit singa sikya ke pelsima John Baptist Ilaroluti lal. Ilaroluti lal ke awli yakli ki makuluk lom epeptais lagain in Jesus. Chapter to luka chapter saying ke kume finariti we are riti. Pasikas na kesingaw lakalimina channel to faking na sin med Pharisees commit Sadducees nga initola. In fact, makusaya na wait pa sin. In fact, oing e kishipin oyen mo lalos. Los claim mo babata malos pa Father Abraham. Urit mo lalos ala natin na fashpal na ke oyen na din God na ro kilos to ko in we baptize like in Jesus nga in fact na silos mo. Kusa na wait pa sino kung kuspangon mo kuskan kain kon na mo kayo mo kadila ko inaro na siyo. Nagi ilarawin niya, literally na academia na si kumna. Baptize la si ilarawin niya. In academia na pahila, literally academia la. Auli yakli ki makuluklaw sa pa shipe si Roy. Or amayin niya. Nil ay be fact ke pos nga siya nga baptize si kuwos ke kuf in academia la kuwos auli yakli ki makuluklaw sa. Tasyak ta il sa takotuku. Ilava baptize ko was ke ngon madala ke. Na may kachan ke merit silash nga pangariti was singal to din ke singal ni may kas pa ipsemet ke nga nil shamon ke oyen ak falyila lalos na ke merit singa in ak falyila mama lem gadel ke na inorit leo. Fact ay siya ang postolo mo siya pa siya wuya. Ako la sa kun genik yen may si sana sin lame God. Second na pet yen inek yen may si sana sin God lame God lash. Paingen pa siya si Milos chikinak pa yen. Le John Baptist Jesus il da ko in baptized na sil John Baptist kay Invel Jordan. Na John Baptist il foreign na sil back mo. Fall na in kung nga pa fallin peptide sumakumta ko na Europe nanda peptide ko. Ito lalo na nakapansi wolin finin talala ki falaklan lay mo. Il facta pe ki gaslan god mo. Il kapansi wolin orela ipsana. Ile peptide sila na medji sa sinsang tapo ko. O fact ki fos nga limi kasi mo. Paye takipel singe oroen ang fact. Kila masingi katak fali mo na kawa makadili ni na leo. John el boss is len go na ro makunel. Makunel an bailan go baptize sila in Jesus. May keep se me kan kot ko hindi la. Di pa nangan mga kumini na ro. Kati na no katin dash. Actually la kayo kaslan god mga kum. Ano ki fact mate ngan. Mga kum finikun la me kaslan god of fact ko. Nakita to po may shofot. May shofot ako na yero. So kita fact fa kya. Katinggan katang la may shof ngan. Now ebe na nagimas. Nga kung finikun la me. Shipela kum nakikalayan sa plak kumo. Nakita mukuyi pe fa kya. Ki commission se machi sa zilta sang na sin met tamalut-lute. Ki saptalong lai ko sa singal yel ta fact mo. Ilosin som luti peptides los lanok na kay wa maton felo. Kainin Jesus Christ. Na ipa nangan commission sila kuma na fin mole la mole pa si pelo kuma. Na ipa nangan nini na si mga kumini na nakfal nila na ke na lang ka. Keep si akluwa nga nil tako ke singalon ko singalit ko. O singalon ko singalit ko back mo. Digo na Jesus il baptize la ilo chak lagi ko fo. May kek la yanin ka siya na sila liyangon ngon lan God. O eto may na siya ule et tawi fel. Na siya pa siya yung ka siya may fact.
Ilinge wen kulonate sengain se woke. Anagitigin scholar factory nga. Tigun channel peptide silangan. Lo chakliki ko for anagimerita fact man. Ay kekalikin ka siya. Ikekline ka siya na mo. Ngon madal ay tuwi ke in naman uleo ko. Kima nga ito ay na won si ma bang bang tov. Kat finesam pape na won si ma no ay daw rek makuna. Ay tuwi na pasyasingan fact. Pasyasingan fact mo. Nga nasiyip pa siya yung kasyaw may fact. Ilinge wen gula na tip sa ngayon si wuwukel. Pasyon lang kat ke wen gula na dal paingin. Ipsengan jam kun ilinge wen na tingkat. Nakil ay atu ingon madal ay atu in naman won si uleo singan. Pangan bel si ma kat baba kat wen kat ngon madal el osin masipan. Nakalme pa me Kichisa sil peptais langan me nga kumenon ko mo me ilaw diak tiki makuluklan. Chisa sil wengen makulukin nil. Il nice kot na kalim gekil matawakin siel Mary la maingen rek maush nga klan wen rek maush nga klan ngon matal. Nakot si pelong ke walan bel si ma. Di na siya monyak la Jesus John Baptist ta takay ni som launchen sengi ka dal takay ni som osinen sengi to shock ta. Kimatay wa kiyan Shona klalos ko Shonya klalos in siyan ni na kielos ngan ilos ta osin fact mo kipel si ma taliksin siya lesbic kan long at pasyen Mary el show yakke el mukwi ko yakke nga nakat ko hindi connection singan tar fashion ni aksa lagi pel singan ke baba wenangon madalosin masifan ngon lang God na nawelal na Jesus Christ na kibel sima orekle ilorela in la masingan kibeptais langan inakpay gaslan God mana na fuek yaktari Ilorela nga kumingkoy koy misenge. Nga kumingkoy nito la gaslon God masamos la na kaywa iyak pa yiyak wengen sipe gaslon God at tafo. Na fini blue ke merit silash kan pa masemetan ba kating koy ek falila ko makunes di matan God makatil ke nagatinaraw. Namasi mayok nga kuminaraw pa katinito la elwen na tingkat el pagat serve ya Jesus Christ. Na fin Jesus Christ pagat serve ya nakatin ito na se papa se win e se ngon matal. Namin God fin serve Jesus Christ nangon madalin na nashin God. Nagatero of kamangan ni nashin God katin may ito na pa purpose slash kishipin mo lash fin fellas. Akong fin mata Thierry ti gaslan God. Nakatenikin na pa me mana kiwa magatinap tenak falila kikina lang God. Kawihl lang God. Naralay lang ako may treat gas. E nga ako kain faka kaya mulkun. Anybody may nagawa ko yung faka kaya kataya force sige pa pala. To shock to. Di may nagawa ko yung mulkun. Ngon madal vinashin siya may na may tsingan ko yung mulkun. Nakatinu ko yung mga kadilaki fall na kay merit la so kay Friday nga. Amo pangan ikekla na si kay malutlut si kay Friday nga malalay pong imo ko sa cashier pe ak phone la may luti siya nga finish mga fulay na kung atin na ka. Sila mahal na. Kaya, tingin salam kula. Kula, may tingin argument pelan sum, tingin dos ko kalamin, Frank. Impain kom, Kawihl ligek sa El Paso, Texas, kula kasloman. Impain, pekewa, viewers slash ni, yan ako sa mga asmakandine, malike ye, Payer Porter, Melissa William, Phelan Net,
Caitlin Ligeksa uabject Shri Kaithas. Sitel George na nga Micronesia minor Kenwolf panganini si Sebetale Mary Rice Skidos pangamit mga kandiya paing kuwas kulak yung kuwas sugat na inginan tingin just go ash faklo mi buhay nga kate si mga ash ningin na naging frete yan lumalap ngan oilos ma eko flabe gas lang in fact lumalap ki akata yan nakalim si mo tignisyan al kashagat kengan ngamo elalakata ya kalim ki may tutsing anara ta kasha pe akata ya may ta ki senria fosyak singal me kos ngan da ki ka Akostwen yan orela sila John ngan ki lemil mo dai len fast na ki mal faklen ak fasya da ipsiman sikki fakla tignisyan nangan ma nagi kadri the scripture el fakla kat kan galem ke ta si sham ke New Testament nga kalemi bela ashmoit sim da riti ke Castalaisia a Philippines siak sila kam galem ke mam riti an el mga ita fakya even why mata katayan na si na panang aspe elia si finga titaw na tafo me gastan gata panang ara kigata shamram ke senren da ke line yan mo shafo en singe parang alena samsam kin katin kain sige kat na lek phone kin ga kastan gata inas ma sigat tufe otherwise alena kate salai kang kate kana en urere yakipel sima mo shafa kan kasang gata lamala okay tingin just lukam kula gandis Alvin Siakse Baptist Lashke Protestant CA naliki oh Rami water baptism ba kisin Siakse le min me de ashuske do book Siakse lal Alvin baptize man yok shipesi tarakta vaksilangan el samsam ke oye magat ak fashi baptist lasha sinsiak singa vlognot na siwas ash ngalalal fungi mo magat anasiye ke walal fungi lasha we be alu saye katlalal fungi virgin birth katlalal fungi ke bukon ngolon ke bible katlalal fungi ke resurrection pangan kata mama katin na kadnutay lala orala pe ko piasilas kat kufla pe wi met ke Pentecost ka baptist mahalu nara siak laga ba ka essentials ka non-essentials in fact ki pa pala mo in baptized ngay talalo met baptized nila betok le in fel Jordan na otyak pa kadash ke pa reading metodolungan Revolot ko na kasi action men. Ngaso na yung level singa, ngaso na pasta singa the bokla. Nga gasyo top nage Wala. kongan. Lalal pong ilom ke mama lem Jesus il daga kiye nga efaka kirela lasho. Na nga may may mapeptize na tiliyo chak ke supin pangan lalal pong ilok ke mama simlain book pa pala. Now, nga tekinistik Protestant il de tiliotja. The shock, the lalal fungi la lo pa. It's a symbol of faith. Agal sinagilalal fungi la kumokat peptais la. Lo sorek maging kuf in kalya finsiform in aul la kuminsom na infela tiliotja. Agal sigilalal fungi la lo sa pangan. Nang effect mga lalal fung yang alalal fung ike mapayapala fact ang aukoy. Payapala in fact mga ansom tiliotsak pangan masing arena. Kum na nasingkat sumis lalom singkat. The shock the lalal fung iloko pa kat in fact ke mapayapala fact. Na misle o mayurin kat. Finile to create force Nakadin suking genek si mayak misila. Naki nga may nga Protestants nga taken siya
Ngayak misila tarin siya kaya mayin paingen masimakat sokot ace mis lakeo. Lem ka de lashken si mamuitan si we orelan si lalos we. Pangan en si mga koinsan kasha itsi ngayon. Sila malap. Jadi salam kulo malap ke Malap. silungan since na kayo Alvin me kulo kam siya kan ba man tuma ukunya ginde semuanya men jadi sa fact la points ko lemel kulo para na lang baptize la kumdi mana ko lemel or mokle may lut na sin met lut tika ba kulo na lang baptize la na el fact la jadi sa era el fact la mas nga na on siya na ke le lemel kuluk pa baptize ina baptize le mo e medli ka sa meta Luen Frank ash mo mo sa weng mating ni silva ka Me pel na gawa ka chamran ki peptides el orela controversy siya mo oye sing erection oral dala oye sing erection oral dala to shokta oye si magta refer na ka pa pa lang na ki tamlan sir le ka chamran gin la me level guluk pal peptides sa awal nan ka masinan to shokta ki ultimate plan lan el siya flat na lame god el vak mo when that elefli atoko shailan elata ko in manifested in the flesh elata ko isus la ke met oye sige process tan meta pale facho ke na mana go maurik fela mo meta le europe na bani no sumne ak falye le peptides patch on the baptism shamjam gengela kumpai falin peptides ya la nakita ko ni Lorella ko yesingan tuk ko John 30 3:30 John 3:30 John is when I admit let him be increased I must decrease may report lan met tamalutut kita ka na your old the fact mo may tapanael na na ki ministry lan lemni na tina padre John elita ay ni last way el pa to fact la maninga nga sa falin talala pe falaklala na badang el fact mo let him be increased and I must decrease when pangan jupes la na ki Kisinsiya ki peptides na gawa matakang oya makatorela in a symbolic way ma teknisya na lakalim yung natin na kalang yung fact mo limin na church limin na denomination kung forgot sa to oya si maganda natin refer na kaya papayapa lang if wak ten karangin man nagawa kaya papayapa lang na hindi ka na kaya Islam baptism nakatrasya na nga kung si Vena mood ko si Vena how would you cleanse yourself? How would you wash? Kung kayo chok-chokin na finji mo na kung clean, kung na kung submerge, kung na kung nila. Well, just finger folk fryer, nga all at folk fryer cake. Finger folk fryer, kung na kayo na finji mo na malat at chakta. O yan nga nakakaywa, Leila in God inspired. Lafin pangan o yes mga umbrella mo actually milalvin in we are scared pangan mga ko flaber sam yok men fin ko zum na ke papla na wine sin si clash kila masaya nga akfash fuga bay exin singa wo na pa exin alam mo ngadigit la me si ngalan church la ke protestant tok ta shikilal zula nga submerged yun Pentecostal merit lo ko 7 days pa merit ya leo Pastoreo in San Diego anto ka shamjam ki kainin denomination mga winafon na line up na fon na gigastan God Mormon invite yang an wilal dal ko na fact na sima figo butakin jinga wiyam ngo tonat nim kof mil kalong na long makumfakan nangaro pangan shamjam lo ka tasakta tinga pa shamjam ginya ka peptizing ba siya nga akalin na Mawala ko kayo. Yung laman character la. Bible na ba as peptize si fan na as lalfung si fan na as cut si fan na may managawa siya yung mga tsukan siya o yan pa ki yunak siya fact read ni Philippines siya klalgalim kaya listen very clearly on this one
answer nag-exchange yung clash ki peptides. Na yunak Sifac mo, inlala si pange, mes nakin. Na may kat matawag political nag-ekiyatan. Mana ko mga charm yok laki ilta ka political. Men nanaklalas pa katorik magingan. Na ba na yunak siya, ngayon nandiyan Philip. When Philip siya, kung kailan yung mga readingan, nalmaltin ako, kung kayo nakatayan na siya, nalakatayan na akong suwakta na meldan charm ng kina. Peptides si pangan. Nailang inalan ko si pangan me. Login niya, kan voice ko nga. Ngan peptides din siya nga. Ang akong tinan ko mo, ki, naman yung sapkin na siya yung sumyulay, Chorton na. Forecast kasyak na kayo. Kami siya si Kof. Elijah na sila naman. Elijah na siya naman na. Kantinan ko mesingan. Te aknas na siya klase ba pangan. Na sa lalal fong ilas kyo yung mga emana na sikum limkat. Tafing bangan nakwak mataka na sikum mo. Kat is lalal fong i lain siya pakong tom peptides sulo mati na akiten niya. May kain fa kangen na sikum. Aknas na sikum kyo yung mga tikalin kya. Yeah. Ta fin requirement na pa kumin peptides le. La for kya o yama akfasyak ngan ka tinaske elwo. Fin kita na o yasa yang anikin nang ato pukfugata man mabubuga na pa rin ka pero managawa man yin ka taske wo. Aw. Aw. Bana Mwe Read. Best na kay mga palaki na. Check na so Bible of akma test of spirits. Test of spirit na ra ina na nakitan shook pa ke kulaman lap kita uyak masyam from siya ngayon. Ars matlalal for mga etena lang supporto ngayon. Ars matlalal for mga wanted to know more. Ars matlalal for mga falkin mga santari na. Wo, lista siyam sa laka. Wala cash. Alam mo na to yak siyam kunyak pa. Topic sing katkan siyam kun cover na phone na session sila asma. Aw na phone sila like. Yeah. Men mana yok si beze men kaçınga be fat mo ku kumina kun baptize kumi mo wo men te ban requirements ngan requirements e pa rom singa ul fosya kun lem ta la ek la ke ko ada mo lia kun natin ka ko be ba mo pa mo yok si be meta na kumdi ke metliki kumdi bukla rek mo Aşmı tekine tekini koşa luti. Aşmı tako. Ba Peter mo dal ba peptides mo ngayon. Dal peptides na mo ngon mo dal patati na fellows. Galing ge. Men aş process pa nga. May mo ta ingeng singan ngon dai na your allos. Ilos sukin peptides na ro mit tekini fast on course fast luti mit ngan fast mit tuan yu ta peptides lo dal na kisin sik da kisin sik ya pa como hit gas lem just guys peptides la Bible of fact mo reserved duty kuno kon silang lem just mo kay fan wa in peptides labing on madal TSC met Bible of fact mo label peptides like Ekuh. Ta shock ta met tuan yu ba peptides la na kay wa masil label ro pa use Holy Ghost baptism na sin may ito. Now, Alvin, game siya mo dito kisin siya masimit sang mole, may din sang mole na sin lem ka. Na Bible rig mapuklo ma fact la may ito tinayis kam dalingan ilos peptides la. Kayan may lutut fact. Ina na lemon frank digit just call digit sen nga kaya ang lutut pa pala kaya nga liyak fos nga masum siya ka alis nga in baptize lagi. Alright, and that's water immersion. Na dangat na we alu nga mga sumin nga lila pa pala fact ngayon lang alright nga. Yes. Ngayon fact na pa ash ngayon sige fact ko. May water immersion siya nga. Bible academy kung na kon read po kasi niya academy peptides siya il sarok la il kanaw sa phone na
connections ke history lo man. Literally an actness na sigum na el symbolic pa tingin sa nalivaka. Kung tulay yung madan may tangan, nga ako lang anak fascikula in Yes. El symbolic na kilalari fong ilo man. Alulasha, kisipin alulasha dinak fascio ay nga naro kadet tisam nga liyok na in the fiset. Tisok te gaslan ka ato na giluluan fang ifako. Kadet dito yung kasmonya. Kung finsiyak kadet fa. Na maitsi lelang ang daligis na siyong meko meoro. Legum water sprinkling, ano posa alumergia fascio ma singan. Ko kum water immersion. Le bel se luotolo God really people ako bakit fast ako. Na Alvin, kung ano malap yung siya nga mo akataya katsut akataya false na nakipalan bel sa mga aso. Na vidagin galim, na zoom ko na siwas sa mga kashmir siya. Kulon sum degin isena, degin dress code element franke ko sang points na wo insang topokla kisin siya ngayon. Now having said that, sette toko siya ilan ko siya afran. Ito siya nag-doon si sette. Ano na to yak? Sette ko na. Sette ba ininan tao yago? Ilan daw ya? Okay. Kaya hindi tugon mo na nga sige sa kat. Sokta. Mududud siya ngayon, as ipluwo siya met. Ipluwo siya kaya. Marita na siya meto akos, fosingalun ka singalit ko siya. Na fosingalun ka singalon ko, akila mi na labels na matawag ke ministry lalan, ke gunakan lalan. Na fosingalit ko, label matawag ke ministry lalan. Na kung ready marit siya ngayon, ilangan, kaya siya long na John el Capri in prison. Tina kimarit siya ngayon, akila mi, tina akila mi na, mes ka unsil John. Nika na kumusum nika saptas nga lakos postoluan. Le, sibesi ma John the Baptist il song, and make ilaksuos sila tumdan sila erot. Na, or tumdan sila kashkak sila sabing soil. Nipa tatline si Phil. Na marit siya ito ko kibel sa mga labels na matawag kunokan sila. Alvin kumkula. Tingin was kaya kumba. Alam mo, kula, fidya, nga mo ba, fidya kumtain kashe, matas shock mangan pain mo. Alam mo, kalam na ba? Na, kash namit. Nag-iip siya nga, labels na matawag akfas siya kunok, sipe sila. Na marit siya dakle, was singal doon lang. Ta, ta tiya mata Nazareth, som na Capernaum, CSCT, sisken lalok Galilee, kaya lal Zebulon and Naphtali, pangan Shuflu, siya kalba Northern Kingdom bang. Kalba isa legitimate and Nazareth, lalok Galilee, and sisken lalok Galilee. Wasa singalakos. May nyorik to akpay kasma mit pala Isaiah in fact. Level mo tayo yan akalim ye shipela ko masima palye yak ye it fuku masomla. Was single limekotron. Felon Zebulun at Naphtali sa aning gen lalong Galilee. Layan Rota o Kawihl Jordan. Galilee fell sin met pagan. Now, Shibesima Galilee that mo if kacham Naphtali Zebulon. Enlan shuf pangay. Ako really lang en nga malang met pagan na kaya fagawar ito. En luwang malang shuf lal Naphtali Zebulon o that mo met pagan bam dalen. Shibesima arongan bang isam ke si Akostwen Northern Kingdom. Shuf singaw linan si Akostwen ako si losti along ke ako klan ka. Na may sikyak katal sa payama may usla bukuling na phone na. Fria matayan na mata magaywan na. Na
mukul ka wang dalusim mukul lalo si Vena intermarriage. Intermarriage para din Samaria, ko Samaritans na inpulayan na dalusim sa kiyak le shuf singaw yung nakiklagay mit bacon. Para engan fakyak malan Zebulon Naphtali ta mit bacon bamdalen. Akala su background yung kung read ko na ko kaya ko enlan shuflal kagdal siya pang mit bacon bamdalan. Pangan su besin. Na fact was singaw on ko siya. May mata in-laws, elos liye siya kalim lalab. Maselos siya mata in-laws in nganin mise, kalim se tolaktari. Il figurative speech siya pangan, nakikalim siya mata ko. Elos mata in-laws, elos liye oye sa falalosan. Elos ena kalim siya in asherolos, na fosigalit ko siya pangan belsin lemil, shogagon la public ministry la. In Benzimal lem el matawagin fakak maluti laloing forla niki makuluk lowos sa Togosailan kasaw apkaran masi mi that nga ba ki matawagin duti lang rebent forla may fossil mi nga fakle los mdain losh forla niki makuluk low takon na urine card pang matawagin ministry kung man lempa in faculty na sinmayta, in four laliki makuluklalos. Taka na yun God. Nasikum gilat liye o yes ngayon le. Mana ko makadilo layla. Akpa yayak ke babat na reading in. Naging when naral si Venata ko imata. Masimilak kalim yangan pa four la. If ibangan matawagin ministry lala ba mo in four la, faxel digin biya nga. Kung ako mata, ko siya lang mo ito yung taka nagagalan sa po. Di ba ang matawagin ministry lang lenses kaya mo ito yung forla. Sa mo, di ginakakumin ko siya lang mo ito. Ngakumin yung forla kaya oye sa fal nakuluklash, oye sa fal lash may, lash chifena. May sa mga tinagtin repent from our old sinful ways. Then mapalakin mo yung siyo. In mamayda kanta ka, ilyak, wiba palakin yung siyo. Pangan finchak siya. Makuna ko bakit for lang. Then faculty lang kata. Lemon friend ko, ilosing akal nila. Ifin ka tiya faculty gaslan kat, may tayo fakalan may long silang kata. What does it look? How does it look? The love of God. Long silang gata, forget long silang gata kat fin de fakat, kat fin de mo will kundigin siya na isakla, kat mahal si may kan fakat, masi ilyaw ba ko kung kan mo will kun, tiyan na fakat kan ba ilyaw, kung kan mo will kun may dan kan diye, may dan kan akilin, may dan kan tako, shuk, mo will siya nga. Disak tamit ni kan mo will kunan, enakten forla, enakten repent. Repentance, mana yok si pangan. Masi wo, may iba ka nagdan for la, kasi nga justification. God kuluk, God akwo yayak letari. But justification. The act of being made right is justification. Na kat for la ifo, may gansi kat for la, makuluklas na kayo wa iyak la, kat ikin may wo. Pangan message lang lim Jesus Christ in fact masin mo ito. Even nga kung mawal ko na kat ilya kinash ilya laske sa nga sir di ba na yung four lagi o yes of Allah ko nga may tayo ka nagulid mawu long lang God mawala ka mawalin ikwe or may ito ko flani long lang sing or ilos ang before mo nga sa halu mes penalu Nali yoksibe, mataging ministry ng lemches kasi masi may taro pa for life when may ito mataging loss. Kung mataging loss, kung di ka nakalin makumaroon, di ka nakaskalim sa mga pay. Kasi ka to wala kang fukensi ng tawag nga, ano ka na mana wala kang fukangan, matulfeng, di ka nakaslight sa kung di na ako mga pay. Kaya nga nangan tuyak, njela yan kaya kasi kalim, mga nanjela, Falval nga lawlabog ko. Na tuyak sila pangan 4 lasin.
Allora, che tasto che l'alfo, si ma kuna kumpa, sin tafela gastan kat mo ito in four. In ganito ang long lens. Kita nito ang shiva na ko ilawit. In classic long siya kay manasis mo kay ba. In got na bom ta plugin mo si wo mo. Bago niya pa in fact din. Na ko bibi bola. Ay doing siya nga. Kulo. Ay in balance. Wait, Bella 921 kasi ka nakatala kay Lapel. Tingin siya na ako siya na fa niya. Wala. Sila ko kaya listen biang nga telon Wala, kanina na nakataya ki. Lo. First minute. Bakit sette? Ash faklo Lewin Frank, ash mas kusang wayang ko tingin siya na? Kulaman laptop lang sir le. Kigatli ministry lan lem. Ilmatawak fafa siya wayan kelali. Kelali bago makatay tari kalim nga lang dako kaya ng sekula. Dako na upe pa ang tablet sir le. Na upe pa dawat ministry lan lem. Ngan para dan bak makalim singa naklin yak takod singa. Na panan takod na kasimit takongan pa forla. Kaya man simit lang na yung mga illegal na kof na gawain na. In fact, may tayo din sa man. Kung Google almit ka na, in fact, may tayo din sa man. Makin may nas pen sa mga kuyak na nakapen sa nga. Ito fa ito yak, may nas process yun na ko. Kaya matawag si ito, anat na ko, matawag na sisma yun, sisimisal-sal yung kuya. Nagkakara of order si bagat follow. Ngayon, laki o, yan ang kayo ma file kita fast kaya. Nakipa na papanawen kasi siya yang ipepta. Finbangan in forla, nakal forla. Nakatsukat la pio ya si may fall na si kung in fast kaya. Na tingin siya na il peptides nga tingin siya le tamlan siya le tingin triskal na kaywa. Nakadin nagtanarela pa o yun, sila from the dawi pa siya niya. Nga kung di ka da siya man, sige, pwede ko may ito nagkakateorela. Napanang kulamalap kaya lang kat, ngayon lang ako minaki ka, tigil gugulan kat, mayan katin, aki mga fall na tikom. Fall na kinit lang sila. Tayo lang na. Lewin Frank, gula kayo, vaccinen, tingin sa nasma mo sa kwen di ka sulang yung vaccinen? Kulomalap, nalash na met, alal mo yung mo take nilala na gitar, pa ko no. Right? Kaya yung winafakan, tingin, kaya yung vaccine lalompay nga. Okay. Well, lumalap ki katruang if fa kalosing eh. Panga malutut si mai sumanya kisenria. Fa kalosing pa kalna ba outline si. Tisa si line mashraf lal setan. Meto ako fosin ke singal si. Asip tolu si pa malutut si eh. Ipsi metan pa sufeya kelien mai si se. Pake fosin ke akos. Saptakos patas ke eh. Akluo, sufeya ke elf ken flat si ke tembola. Pa fosin me kos ngeit kos anakkalemi ke. Na algos nge singal si pa me akkalemi na ke fino lao. Na nag-iipsimit nga nag-pile vakla. Siya lalo linangaw, lafungangawul, nato ko ilmasin siya la para, siya kulukla na devil, malanikal me, yot nga nag-ipred, pile vakla, mas na fact, matya mo il-gipred makina, alusin na peke kas, nakiwa mata ko, singat. May shop siya kluan pa nag-fino langan fos, limekos nag-iitkos, na devil al jalakjes na Jerusalem si temadal evulia gen si ma faladimit getembolo. E fact na siya kung finwan na tingkat kumatula natin na mas na fact katila fasap na sindibufen lal game pangakalimi biyang ala siya na nilrekmagin scripture ara na ala na oil el keta mail todo le ke ma el fact ne ipsi aktoluan pa takaki fos algo singal siya na devil jalakjes na finala na flats ko shishki ya to ko siya na kayo finfela
fa ka kula na nasil a devil el fak mangin na kewa nga fasyo tlom kumfin pa si lalo nasil to ba bange a jiya el fak nasil falaliki setan mas la fak kominalo na sin lem gat lom ekalensap nasil makena keyword mataka bashke fasakos fasit kos fasingaul na top ke andak mo masamos la fak oingi baka chamram kin mo ene na kadin alana kup fon tufin mas masalan gata ngakisang masingin wela chem sie fasin ke toluo akata yela lem chuva katlash el teshvekat inan yoros kadin ta masing fact mo ta kois na laki pelsi balal fungi lowos katang lafin mo shikingi shafla mateng lowos yok yokolik kusi shukya mateng lowos ne ki shafla intie masalla na hensi mga fakya pa naki fosse maatulungi nga fakin la katil tishkin shifekat ki mga ta naki ipsi mga tashkingi utak pele min shifeya kil tukun nal peptais yak leo baluto chinga ta kana shirke shifeya kala evinash self control lakum karangan lakum sifena in naklasha appeal confidence lakum kipelji mabashrafa tako na ipsiak luan ba kadin kain tufin masamasta kipel mabashrafa tako ipsa flashen nga kumintiya naman kan lalakadil wikat pele na kewa na ke mashrafa tako na siya kadin fak mo masamasta fak oingi kipel na kewa mashrafa tako na siya kat finaroing en kate katang la moshok mataka na yorosha mayen kastan gat pakat sang tipuk mataka in shvekata gloma la pangan fa kalo mga kain akfashila ki belgingia la bungikin la kate va flok ki finalang silan gat setteo kawal gustavo in kain pon faye fa kalo singe gloma la Okay, dengan just go. Kung malap ki fa ko singan. Ngayon ang ngayon belak sa aming kalye. Ang dago room tingin siya na, Lemon Frank, ngayon sil tingin ilang kalye ke pro. okay Aso mo accept you? Kay gilo naman lab nga mo ala na post magot shamon lala na yok shipena sish na kayawa. Gilo na singkat ke viewers lash na siya kain sinsiyak matakopen kain ikas pe matash si fe na katin si fe na liye kat la. Kikat matan siya nga dutiya katasya ye ki makot dutiya. Gilo malap na zoom Alvin ke kumloeng na kimanga na kashikat si fe na pe. Kulo malap na zoom dam na zerle taking interest ko wala lang frank kulo na singkat kay was fin shak yo kot na kay wine check na tu na ko ingay na rokalan sa plasyo inaya na ki makot si Vena makot retake si Vena fact na pekin welas katinu kay na gas lang gat makot ito mo pangan ma-file ka din na emolkin long saying pwede na kayo lamala pangan marsher Ay, tingin siya na kung Lemon Frank, accept you with the kalye. Gloma lap ke bella sa katala na lang si Sham pata bella pang malilan si Sham. Na walang ngawi kumakflat ke pena me lamalalan bella ten kay nakalin pe. Gloma lap na si met mawigat to ni uyi kang Orla na ngakalim ke laksin siya nita ko katala na posisyon na nagigastan gat in kain akfalya na keten de fact mama shrey was ke long o keten fact ma Bible ke katin kalim ke. Na panang finish fact silok matagatatin a lineup kigastan gat nakmana sumwi gat read in mo de fact lago pa kung base me mo topuk yak laki o yesin of ke. Ako lang malap na interactions ke from la sa panang akapi kat oyana ke finjaklan gasin goal mission statement lalo sa inga la sa inga usra time la usra abangan mabuwa managawa magate tapok langan
Mako na comment lalal fing nagawain sum nag-read klara supla asya read the pro anake tamlen sel fago. Message ba ko di phone di ko mo low battery pa sa lai lang na mal na pa. Hindi sam len. Yes, alam mo, aspel, gula. Guys, tas ko chamber cable and di kan das na charge ki batteries those are like. Nag-i-plug nga mo tingin siya, limit friend fakla, panakla ko pa nga we fakla losan, and again go viewers on. Wala. Keep them coming. Vinash din siya suweta ko, sabay mo. So wag na drum kin ka message ka di. Kung vinash mo proy, siya kada coming we can proy offline. Hey, good luck. Thank you, just go. Ngayon should last word. Kung kalye na kalye ke si proy. Naglamalap na si was kaywa kaksakin kat kaywos. Kasi ben kawas saban salya weekend mga ftulula kayo. Ngalalo to la yok si was. Ngalal fong ima viewers slash ngebe. Arlena me sa sakin be oye ki top na si was makusarala be lim to la kayo ikangan. Hindi tiya beke. En si ma ngalang si kalye kayo pa. Kaslan kat pakat fakak ngayon. Evin naman kaya kat ngati kay nange ilaba fak ngarang nganakum na para kat fak ke gastan gata in kan kat tu si waske amate na kalim fak sila pieng anage katil de feka da man ngai sta ke champs sifas singal dolu masing fak la but sifing sepe elanti fak mo shop singi masin gatme ta katil ti sepe ya ke makulu al die be meta pangan vaksila ka. Having said that, vinapay ang akali proklamasa ki si Prae, ang we pa faklo malap na siwas na kayo, mawikatan. At kain kali kipet singay. Asnamet. Okay. Close si George. Okay, lamalap kato ni Prae. Kat papatamasin ka siya, kat kulo malap ki malutut wo siya kung isyungyan kat kay kasingi. May kalansap na kayo walom in kain akfashila malutuda fall na game may kekta na sish kat siyak siyum daw ken program ako in wikat kat palalangan lang wikat na kipelsing lanak minas fashili klasha kat etala ashmay taga in geshangat panagat ng shesum katangla lominan fish naknas wikat ki fashili clash elos na kayo malupshe kaslom lela pe elosin wikat in etala Gastom kan flok na yorlos pisya. Kat proinge ken once fun landum Jesus Christ. Amen. Lamalap. Cast my God of creation.